Bakiriya banjye nje kubereka ya sambu iri ku kibuga cy'indege neza se cyangwa se iri hakuno y'ikibuga cy'indege ahazwi nko mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera, ariko noneho ku musozi witegeye ikibuga cy'indege. Nimba mubireba neza murabona ko n'imihanda ya kaburimbo ndetse n'ama etaje yubatswe mu kibuga cy'indege arimo agaragara. Nk'iyi ni etaje, ngira ngo iki ni ikibuga cy'indege murakibona. Just ngira ngo murabona n'indi mirimo yose yo kubaka ikibuga cy'indege aho igeze. Uyu musozi ni wo musozi wa mbere wo mu karere ka Bugesera witegeye ikibuga cy'indege neza. Aha hazwi nko ku Murama mu murenge wa Nyamata. None nje kuhabereka rero isambu ifite ubuso bw'ibihumbi 19,600 hafi na 700. Ni isambu murabyumva ko ari hegitari ebyiri. So ni hegitari ebyiri zigurishwa ahantu heza hakora ku muhanda, kandi noneho ukamanuka ukagera epfo. Ngira ngo murabona ahantu hari inzu z'abaturage hasi niho isambu igenda ikagarukira. N'ubuso bw'ibihumbi 19,700. Ubwo ni ukuvuga ngo ni hegitari ebyiri. Nk'uko mubibona ndi ku muhanda uturuka i Nyamata neza, murabona naparitse akamoto. Noneho umuhanda umwe, uyu muhanda umanuka ahangaha ibumoso umanuka ujya muri santere y'ahazwi nka Rompo. Noneho ahangaha uyu umanuka ni umuhanda ujya i Nyamata, ari nawo namanutsemo. Ngira ngo murahabona neza ko ari ahantu neza hitegeye ikibuga cy'indege muri make. Murabona ko ari ahantu heza mu by'ukuri utakwirirwa unashidikanyaho uje kuhagura. Iyi sambu ihera ahangaha ku muhanda ukamanuka hepfo ku wundi muhanda nanone wa kabiri, hanyuma hariya hakaba mu kibuga cy'indege. Ngira ngo abantu mwe murabibona ni ikibuga kigeze kure, ama etaje arimo arubakwa, imihanda ya kaburimbo ngira ngo murayibona iri mu kibuga cy'indege neza nk'uko muhabona. Rero ni urucabana. So ni isambu nziza ifite ibyangombwa bya burundu. Ni ukuvuga ngo ni ukuyigura bagukorera mitasiyo, nta n'ibindi byirirwa bikuvuna rwose, ukaba ugize ahantu heza. Izi nzu zose mubona ni izimaze kubakwa mu kibuga cy'indege cya Bugesera. Izi mubona neza hakurya ni izimaze kubakwa mu kibuga cy'indege, ndetse harimo harazamukamo n'ama etaje menshi cyane nk'uko mubona kuri kariya gasozi hagana hirya. Iyi ni etaje ngira ngo murazibona, zigaragara neza kubera ko harimo intera kuhagera, ariko just nanone uri guturuka i Nyamata ni hafi n'iminota 7 yonyine ugeze kuri gate y'ikibuga cy'indege neza. Ubu hahagaze neza cyane nk'uko muhabona. Rero ni ahantu hadahenze. So iyi sambu ni 200,000 y'amafaranga y'u Rwanda, ariko nanone harimo n'ibiganiro. So urumva yuko uko biri kose kuyikatuza biremewe. Ni ukuvuga ngo kuyikatuza byo rwose ni urucabana. 200,000 ukajya mu biciro na nyirayo nawe ukamubwira uko ubyumva. Ngira ngo murahabona rero ndahaberetse, nicyo cyari kinzanye. Sawa, murakoze kandi karibu kuri Airport Bugesera, mu karere k'iterambere ryihuta kandi vuba cyane.